30 години на естрадата, 11 албуми. Балканската мега звезда Дино Мерлин овој месец ќе одржи спектакуларен концерт во арената Борис Трајковски. Го сретнавме во ресторанот на ТЦЦ Гранд Плаза и му поставивме неколку интересни прашања. Вистинското име му е Един Дервиш Халидовиќ, а ние го прашавме од каде уметничкото име Дино Мерлин. Prvo sam imao grupu koja se zvala Merlin, koja je egzistirala 6 godina, ja mislim od 84. do 91. Dakle 7 godina. A obzirom da sam kantautor i da sam bio idejni vođa te grupe i pisao sam pjesme i pjevao, nekako su ljudi poistovjećivali grupu sa mnom i ono da, pošto je moje prezime za show biznis jako komplicirano i dugo, uglavnom i u show biznisu se nalaze neka rješenja koja će biti lakše pamtljiva publici. Onda su mene svi tokom grupe Merlin zvali Dino Merlin i onda kad sam krenuo u solo karijeru, jednostavno sam nastavio sa Dino Merlin. Дино Мерлин вери дека е заљубен во македонската публика и е уверен дека на 28 март арената Борис Трајковски ќе еруптира. Makedonska publika je vrlo zahtjevna. To je nacija koja je talentirana jednostavno. Mnoge smo ritmove i lijepe pjesme i nadahnuća smo dobili iz Makedonije od vrhunskih muzičara. Ta kultura i sam ugođaj koji ja doživim kad dođem u Skopje i Makedoniju je neprocjenjiv, drugačije, uvijek nešto naučim. Vrlo je sve spontano, vrlo je sve prirodno i vrlo je sve ljudski. I naravno da ću dati najbolje od sebe, a to najbolje od sebe će publika vidjeti na koncertu. Naime, sad imamo novog umjetničkog direktora, vizualnost, likovnost će biti biber po pilavu, što mi kažemo u Bosni, ili ona višnja na torti mojim pjesmama. I nekako sam ponosan, jedva čekam da to predstavim, mada smo to već predstavili u Ljubljani u areni Stožice, gdje je respons publike bio izvanredan, jako su dobri komentari i mislim da će se u Skoplju dogoditi isto. Има ли Дино Мерлин многу фанови на Балканот и како се справува со нив? Već dugi niz godina prati ta, da tako kažem, to malo, ta mala, da tako kažem, svetost ili prokletstvo, kako hoćete. I onda smo, razmišljajući o tome, napravili i spot za Školjku. Na Školjku je spot u stvari priča o tome da ja ne mogu nigdje da maknem, a da me ljudi ne prate i da ne traže autogram i ne traže da se slikaju, pa u stvari ja bježim negdje od svega toga, ali to me svugdje prati. To je jednostavno jedna prirodna stvar koja ide uz sve ljude koji su na neki način u javnosti i ja sam na kraju krajeva htio ovo, kao dječak sam sanjao da budem poznat, da se moje pjesme izvode na velikim arenama, stadionima i što sam tražio to sam dobio. Ali mogu reći da to ponekad zna da vas uznemiri i ponekad sam nervozan zbog toga, ali vrlo često to i imponuje, a imam sreću da su moji fanovi jako pristojni i onda to sve bude u granicama normalnog, ljudi traže autogram ili da se slikaju, neki ono više puta, a ja imam tu nesreću da imam menadžera koji je takav, kad on uzme da slika to, a onda to dugo traje i onda me to iznervira. A kad ljudi ovako traže, onako, ajmo selfie uraditi, to je okej. Еве која е инспирацијата да ја напише песната Хотел Национал. U slučaju Hotel Nacional je jedan maleni hotel koji je preko puta moje osnovne škole. Jedan mali hotel koji mnogi čak ni ne znaju da postoji i nije primjetan, ali ja kao dječak sam u mašti sa časova matematike odlazio često sa mislima u taj hotel i moja mašta je mogla svašta u tom hotelu
I evo kako su godine prošle, učinilo mi se nekako važnim da spomenem taj hotel kojeg više niko ne spominje, koji je u stvari jedna ruina, jedna ruševina, pa čak pomalo podsjeća i na društvo u kojem ja živim. Mislim da se Bosna i Hercegovina kao društvo treba ponovo reizgraditi, revitalizirati, i to sam nekako spojio sa tim malim hotelom Nacional. Nedavno me je jedan novinar iz Zagreba, kad su došli da rade intervju za jednu televiziju, pa kad su došli pred hotel Nacional, rekli su, pa čovjek mora biti lud da ovoj ruševini posveti ploču. I za kraj, ovo je pozdrav od Nadino Merlin za makedonskada publika. Ako izgovorim ljubav, šta će se dogoditi? La 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 la. Ako izgovorim ljubav, da li ću pogoditi? Ako izgovorim ljubav, da ću se ponoviti? Ako izgovorim ljubav. 80 gradovi, 11 novi pesni i jedan čovek, Dino Merlin. Golem promotiven koncert na noviот album Hotel Nacional. Skopje, 28. mart, Arena Boris Trajkovski. Билети во Југотон, Розе Веро 2, Камара Трамстор и Веро 2 и продажната мрежа на mktickets.mk низ Македонија. Dino Merlin.